May ni somni pakwa sang ni somni parok zirtop ni ani bazar thlir tu te chibay ule US le Iran inrem na zonga thei top chu tu palai te chuan ni somruk dang in ka hai inrem na nei turin engkim man pe felta tuna chuan US President Donald Trump ana pomle pomlova in ngatta ni in Axios chuan ni jantariat vel khan an website an tarlang Axios sian US official pahnih hnen atangan hriat an puang chhawng ni in an soya President Trump le US official te chuan hemi chungchanga hian engman la soilova Iran point official in soyan la nei chuang lawani US le Iran hian Memorandum of Understanding MOU a hian mingziak se chuan tunlai khovel buin la lian ber hiare huai turanga ani chuti lai chuan MOU hi ziak po ni se tramathil phut lian ber Iran nuclear chungchang chu soichun zom le zel ngai ani don thawani US official pakhat chuan he MOU hi inbiakna dawhkana official te hruai thleng tu turani inbiakna akim changchu kan la soifelang atia heng US official te hian inremna tur point te hi thole ni khana vai deuh thoin an pom to chuti lai chuan heng point te hi US le Iran ram hruai tu senior ten an pompui photangai ni in an soyani Axios in an zia zel dan chuan heng US official te hian Iran palai te chuan an ram hruai tu te pompui nan nei fel to inremna hian mingzia anin pe ni in an soya Iran chuan hei hi official in an la soi chiang lo thunga heti lai hian US palai te chuan hemi chungchanga hian President Trump po bia in an hril fia to President hian ni hni chung velin ngai to na huna mamo ni in a soi antibok kan hriat vek angin Trump le khon bol te hian inrem nan nei hnai ti voi tam man lo soi to ma se an soyang le be se angin nan nei lo le thina US hian ni somruk dang in ka hai nei le na ta na MOU a hian Strait of Hormuz chu azalen turani ti atel nge yan phuta Iran hian englong atang ma in helai paltlang man poisan la turani lova englong man ti thai turani lo ba ka Iran hian ni somthum chung in helai aboman kam te suit fai vek turani ti chu MOU a hian tel an duani MOU a hian US in Iran ramatanga long chuak tur le Iran ramalu tur longa dan mek po ti top tura in rem na tel dona ma se hi chu Hormuz Strait sumdong long chu phalchin angzela tha zelen turani tu US official te chuan an soyani he MOU a hian Iran in tuyal thei zalen takan hral theinan US in a hrek na hli then phalna te Iran in nuclear ral thuam nei tumlo tura in tiamna te po telin in ka hai ni somrugan nei le chung hian Iran uranium thlit fim sa chungchang po soifela uranium enrichment chungchang po soifel ni se ti atelang antibok MOU a point dang le chuan US chuan Iran sum le pai khoi chet theilowada mek chua zalen tura in biakna nei turina in tiamang ti atel dona Iran in ramdanga tanga tanpuina don theina tura malak bultan dan tur soi hawani theinana in remna te Lebanon Israel le Hezbollah te in dona ti top ve ngal tur ti te po atel don antibok heti lai hian Iran chuan US sipaiten Iran long le missile ka chuana mun ten be chan le nan nimin jing khan Kuwait US military base chu missile le drone mangin an beya US Central Command chuan Iran drone pangan ka thak thu le Bandar Abbas drone ka chuana mun chu an sipaiten an be ngal thu an soya Kuwait point an rampana thlok ballistic missile pakhat an lo intercept thu an puang ve bokani IRGC chuan US base an be thu hi puangin beyan ni le chuan tunayana in an chan le tur thu an puang ngal boka Kuwait point Iran chu missile mangan ram be to lo turin an hriat tir ve ngala boina lian zoka chhualo nan tharum tho ban san turin an hriat tirani heti lai hian US le Iran in kara palai na thok tu Pakistan chuan an ram foreign minister Isaac Dar chuan voin hian Washington kho puilutin US Secretary of State Marco Rubio bedon ti an puangani heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan asipai te chu Gaza Strip mun za thena mun somsari optura thuwa pek thu asaya he hian Gaza boina ti punnun le ngei don ani Netanyahu hian nimin khan West Bank ka conference a he thu hi asaya Israel chuan Hamas ten be na Gaza mun tamjok thunun turin man la zel ti asayani Channel 12 in an tarlan danin Netanyahu chuan Hamas ho chu kan nek chep zela tuna chuan Gaza Strip mun za somruk kan thunun to ani
Ama khan za som nga kan thununa tuna za som ruk ania za som sari thunun turin thu ka pe ni ati nimin lama puan to angin Israel le Hamas so hian in ka hai puang ma se in beyan chol chuang lova abik takin Israel chuan Hamas so hi be chun zamin Gaza Strip a sipayati lut hnem tual tuala Gaza an be tan tira tangkhan Israel chuan Gaza Strip a Hamas so mun ti chiata Hamas so hi Israel laka tharum tho thei to lo tura siam chuan tumberani thu an puang ani nimin khan Iran TV a Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei thu cha chiar chuani a US le Israel chu Islamic Republic tharui cha tuma apu Mojtaba chuan kan mel ma te hian ro man na mit del an neya Iran chu an ma kan thing thit theina turin sipai mangin min dawa kongrang sangin min freka politics mangin min beya zirtir na diklawan the dara kan mi teril ru hruai ko yan tumbokani ati Khamenei hi kumin mars tha tangkhan mi pui hmuwa ala in lan le lova akha tokin athu cha hi puan chuani thina nimina thu cha hi Iran ram legislature din champha pola ti chuani a Khamenei chuan Iran mi pui de chulngrual taka tang ho turin a soma Iran ram hruai tu de chu Iran ram malam hunata na ngai tu na seng turin a cha boka Iran parliament thut thleng hi heramin mason na konga zo na tura kong sial na hmuna ni turani ati ni in CNN chuan an talang Kanria tangin kumsom nga paruk mi Mojtaba hian kumin February thla tha ta kapa Ali Khamenei athaka Supreme Leader ani hnu athu soinia puan chua kanria thin bak chu chanchin hi rin dan bak hriat tur om manglawani North Korea chuan kwat ram ten an ramin nuclear ral thuam an nei an ngai mo chu na takan dem thu sein North Korea chuan an nuclear ral thuam program chuan ti top ngai don lo ti an soya kwat pol chu US politics khelna pol ani an ti bok India rama kwat ram foreign minister ten quadrilateral security dialogue an naya kwat ram India Australia Japan le US te chuan North Korea ramin nuclear ral thuam an nei longna tura mala kan du thu sein thu chu in tro man siama hi chang le tin nimin khan North Korea ram foreign ministry chuan thu chu siamin ko thi North Korea ram chungchanga in rolin an ram zalen na ra be tum an puwa he pol hi US in rama zau tum na konga man ruama yani antia DPRK hi nuclear nei lowa siamani ngai lowang ti kan soinon le a US kai hruai kwat malak na hi chun zom lo turin kan hriat tira he pol hian inep na boruak chok thowin helai belarem na le mona ti chiat tum su se anti ani kwat ram foreign minister te hian thu cho in tro man siama chuan UN Security Council resolution angin North Korea in nuclear ral thuam nei lo na na malak an tum thu an soya North Korea chu UNSC resolution za turin an ngen ti an soi boka North Korea in dan lawa ballistic missile le weapon of mass destruction an siam zel hi kan dema North Korea hian cyber crime an kalpui zela he hiral thuam siam na ta na summan tur tuak nan an mangani an tiani US President Donald Trump an Gaza Strip din tharle na tura mala tu tur board of peace adin chu a hlo chamri hle a dollar tu le ding on tel manga Gaza Strip din tharle na ta na mala tu tura pol din hian benga poisa cheng khatpo anla nei lo anti Financial Times in an talan danin Board of Peace World Bank in International Fund an la khom manga nathok turani lain dinani atanga thali hnuwa po Board of Peace bank account hi la ruak veka President Trump chuan Board of Peace hi khovel huwa pol International Organization din to zinga omjenei ber tur nia soin na soiro pui thiam hle a ma se tuna ri chuan he bot hian omzia nei ri lo hle ani kumin January thla khan Davos World Economic Forum a Trump hian Gaza din tharle nan Board of Peace din ani thu apuanga he board member te chuan an poisa tho thei za turan soi sap sapa dollar tu le ding on sari zet chu athu in an puanga hemi hnu hian Trump chuan US in dollar tu le ding on soma tho tur thu apuang ve boka ma se heng poisan soite hi taka tho an la om lova US ngei point ala tho lova he Board of Peace UN Security Council point resolution sang ni zariat pathum na mangan pompui ngat ani chungin World Bank in hemi puala account an siama chuan tun thlengin cheng khatma an la tho khom lova JP Morgan Bank mi malminga account an hona tlema zonga lut to ni in soyani thunga
heti lai hian Gulf ram ho sa ho Qatar Kuwait le Saudi Arabia te chuan Gulf biala in do na chu le ta ka wangin Gaza puala sum tho hi an phur le talo ni in an soi heti lai hian US Congress ngei po in President Tamathu tiam hi hnolin US in Board of Peace ne na operational grant atana dollar makta duai som nga pe kan tumpo pe kan rem tilova abik takin Board of Peace charter a Donald Trump chu adam chunga he board chairman tura ruata ni chu him lawan ti ani heti lai hian US Treasury Department chuan dollar zani som nga no thar siam chu tumin man la meka he US paisa no thara hian Donald Trump thala kan chuan tir don ni in Washington Post chuan nimin khan an ta lang an soidan chuan he paisa no thar hi USA in kum zani som nga tinlom na ta na ti chu tumania Treasury Secretary Brandon Beach le advisor Mike Brown te chuan Bureau of Engraving and Printing te chu dollar zani som nga no thar tur lem hi siam turin an hriat tira Washington Post in dollar zani som nga no design tur nian talana chuan poisa not lai taka hian Trump thalak a om chin talana ni a apia dewa America zani som nga ti inziakin zani som nga ti lai hi US flag rongin na inziak ani US sarkar lai puin poisa siam chu konga danan man sangkha zariat somruk paruka tanga lo man to a chuan US poisa hian mihring dam lai thalak chuan tir phalani lawa he dan hi ti danglam alani lawa wangin he dollar zani somnga no thara hian president Trump thalak chuan tir an du chuan US Congress in an pompui angai dona US Congress le Treasury Secretary ten an pompui lo chuan dollar zani somnga no thara ta na rot na hi man theini don lo ni in Bureau of Engraving and Printing Director Louis Larry R. Felix chuan a soyani hei mai baka hian Bureau of Engraving and Printing a thoklai mek le lo thok to thin te chuan poisa thar siam tur chuan thil ti fel tura tama wangin alo bera kumruka tanga kumriat vel hun hmana ngai thin antia chu mai baka poisa hlutna sang jok siam don phei chuan security test sapal tanga ngaya ATM system te na in mil tura siam rem te ngai boka chu wangin he dollar zani somnga no thi atak taka siamani arin omchi alo antiani bazari lo thira wangin kan lo me